Ica Libra, Bulan Priangan. Allah, iya Cep. Kesenang haji di Jakarta TV ya Cep. Iya Cep. 50, Bulan di Priangan, bulan kasmaran. Bulan di Priangan, bulan katresna. Tuh lembur kuring di lingkung gunung-gunung, di langit ngempur layu sang Korea baik. santai heula santai. Santai heula Pak Iwan, santai pengen pulau ka di bedol Pak Iwan. Jo. Buat kapayun cinan Ica. Bulan di Priangan, bulan kasmaran. Bulan di Priangan, bulan katresna. Tuh lembur kuring di lingkung gunung-gunung, di langit ngempur layu sang Korea gergandrung. Mangsa bulan purnama harita anjeun balaka. Mangsa bulan purnama harita cinta. Asik. Joget ada sayang, biasa. Ayo. Mangsa bulan purnama, urang kungsi balaka. Nyawang bulan harita, bulan usah. Mangsa bulan purnama, urang kungsi balaka. Nyawang bulan harita, bulan usah. Nyawang bulan harita, urang boga. Kembali masih Bulan Priangan Ada kita di manggung sini geran satu, Ica Libra. Sini sayang. Nah, mananya sepuhna, mana sepuhna? Orang piorang kapayun sepuhna. Tangtos neng. Cobi atuh kapayun hayu sepuluh Mangga ning kedah ditebus. Aya 2 neng. Aya 2, Waduh. hijina teh. Hijina teh 50. 5. Sama sih. Ayo dibanding ngesakan pakaulan serta nemeti payun hayu di antosnya. Kembali masih Bulan Priangan Ica Libra. Oh la 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 la. Goyang ada sayang. Mainkan Kang Kendang. Pasihan jalan. Ieu teh Asik. Ketua Kendangers Bandung Kidul. Mantap